Tuana siwas kaksin gat kimo lashkewa atig interest kalba daga wiko skill dushinge kadin kain daga ni silpe shishin chicken gastan gat kadi braille kamdawek alla deshi lashne malutut misenge daga ki mark saptashi fashion ki algosh sivan vak makadel sapayama siye Sulkackihn bangel me dutuchi made daga en chamcham ki dushinge ya Nagipela igesta daga ni lasha ki onskonge nagatva sibevashne met ipelchi mange ushinge vintaga pagadin kain daga ni share live castinge asishke wagadin daga ni ke amdo ke onskonge nagi vaklaga kadin kain daga ni machel tamlel ason tamdal yaiko simda jel late lemnistrastic ayape tamdal me
Kimolash, Glomalap na siyan yan si magatip sila pasha ke unsa ko magat long the fanatari nga at long mo itakin mo let tam elastic tam dan mekret alagato yok yasin tam lasan betam dal yaiko an pain goes na kayo oxygen gat ke mulash kayo my valley we be the live singer go inga ben we akemalutu chimashnge si fesima eta kana sishmising eta ka ke kadel sapaya masi machulga kun messenger shi na eta ka ke account lal marco sapta shi fas na ke algos pamalutu da eta ka ke apa nang bangan masi makade aske indutut kun mising eta metti gat ndawa ka kadin kain siak ta gain lasha met fa fashna met Chivil ve kakşakın kum kat papa ki katli silen sasya takana ke presence lom in weekend ke aldeşin il tudangin mande kakşakın kum ke ulan alom kakşakın kum ke langsilom kakşakın kum ke plan of salvation lom kulo ki kum sapay mawin kulo si fanna na tum indaka in molikat lalgi mal na kay wama tan kati ka shukati na ke sinful nature and fellowsing Tagalash na yuruma katakanan shilba na experience presence lom in kaksyakan ke mawala na pes makumra ke lusen mo lasha lela ka din tiyan naman kan na mahingi elelan ke alam ke ora lasha in kan fakak pe shui lasha na siyum kat papanak na swikat ke ausingi kadin da kapem tayang na ke malutut loma in lutlut kun in kashagat ke maud singi kat kulo malap na katsak na kain mano fukoko in kain takape ora ip kunar hinwi fake ke kospello lela da kospello min kain shun matanin siyan metla sa kaywa en kan fakyak yak fall na kimakum sumasta na kaya lela kaslo min kain kunayak the hunt church lela kaslo min kain utsak penayirolos mata in belin asyo laki pensing kibelin yok shalalos ilosma nakanalos tepe kimaslalos dain nursing home kafinim dalamono kamaspem dain lomsi at ngashesium kat papa ke kalom kumin kainara miraculous healing na silos na kewa mamta in manasla
Akkayelos lelos inkan silpet tuyak inkalan sa poekom inkan tuyak inarama kunelos na siyum. Kat pray pegatali kuyers kanadas na kayo mo aspen kelbos ka prison ki pelsingi. E kasha pe met kol na kayo walas ki kanin level. Tawakin lomsish yurin siyan yan si yok na rin siyan yan fosh. Kat ngishesyum kat papa. Nak na skasha leaders slash in church lash government lash kan national niki na level lan White House kamat kolan matan fel na kayo fela kat ngishesyum kat papa kuminsang liyetin pan na nak na selos inka nakalen katin mas matsena finena kay los na kayo siya shiksin malik kat ngishesyum kat papa alal fungi kum la me wikat kaya awin nutut lash ki pelsingi ki kastom katalal fungi kum inge kadakulan matawayak kat ngishesyum kumin kain as a blessing slum na fin man kayo makadak fashi na yerolos penan kelsilos na kayo matkaben wilipsha kastomin kain uchak na yerolos uchak na siya ulalos in kain kashalos ke mana kayo mo yan kastom kung fakta chikan flok na yung pusya kat pilamalapla kat na fototolan mapespes ke mo ulasha agom chetuin lang sikat kinem kat papa kadinge sapay katle amen glokaksin kat ke mo ulash kewa kat kanda ko ke pelsinge in should be na sham kun gastan gada ana ke si fesing akkalem binge eta ko ke gospel al mark na biang si kada ko sham kun ke mama mailutut ke wik singa nga syak na ke in ma komso muya lo ke shendria da komita darila me mailutut singa el nga syak na ke na eta cash kumpe na ke machimaluan kumekain we peta la me kanun malututan a pelsinge falen ke shendria e cash kumpe ke due diligence lom manga da ko na ni kasek in we kom na kashalom makum kain usian giebe ke kamena sa sakin da ko lo usan ka gos mas ke background an if in mo is assume nakmanas click like share if pass forward malutu chingi in mo kasha pe mo din circle loman talal fungila ke kashalan kat papa kastal chikan folok na yurod pusye kadil sa poema simet Sulkackihn na sisin gospel akos ke poema nadar ke uliang sa asya nadar sa pa atram kun nge as gospel lan Mark as gospel lan Matthew Luke na John na gospel Matthew Mac Luke il dal upgrade na si me aten simlalo sa pamang synoptic is synonymous na John is assumed as a general letter writer na siya nagawa ke dako ke sim sila John nge as sa Luke Mark John Mark nge on action na push pa aten sim sila nge ke Maurek Mali na just what's happening nara ananala na brief push na katamweta lang sinanak katamweta lang sinan kayak nan kala katamweta lang si sham katamweta lang si get involved kata tepa na lang si get involved kata lang si tu ke sideline na tu observe na kata ke ilya ka adu yang na ke relaxing nga na ke games they get into life pangepit siya si ma ke Jesus ma markel ke sholay la ke gospel si lainge na gospel si lainge pa foto to e metin gospel akos nge ma record ke mulan Jesus eldagan cover Lucien yetolu dafo ke mulan lemo na ke petchena met ke gospel sila mark nge el atu yang darin na ke action el mataw akshamta ke me action ma instrument ke
me fiery preaching lal John Baptist tawagin public ministry lan chisasa napangan ni kesta si lal male ora kadin to ka hindi keng na to kole kya ka shik mtawek o kunene na ke baptize lan chisasa na de kun baptize lal pelsi masifeya ke temptation lal ke me declare na ke yen maisise na John Mark le shit beta ko sham ke mattamalutlut na focus la bana ke public ministry lan Jesus el alena interested ke Christ work te ke kasa la misingi ka tajakta ke oyen pe orela la ke rik malala. In fact, Mark records 18 of Jesus' miracles. El recordia singalal que men Matia si Lorela. Na oyepe el na kalimye pe ke akoshin papalyak ma lemil rela. Na ke Mark el in academy mange. Mark present events in chronological order. Na tarik ta wang and shikle historical linkage ke events ngama el sang na ke. Na ora ke nga ko met read kade ana kadin read mo Jesus is on the move. Kadin na kadin stay alert. Ora kade kapanan miss out na ke kata mama elak fashion. Other singer of course pa akademiyak mo inil pa Mark ka John Mark. Kasin sila Barnabas. Kung kain liye ke Colossus sapta or fasingaul. Na akademiyak pela el kawak fototo sila Peter. Peter el akademiyak ke lata sila almed sapta singal mekos. Sapta mekos singal doluan. John Markel usi sterling example si ke Christine na forsi mail matawak matanek ke me glansa po ke molin Christina na il matawak som na ke matwe force falen na ke mata. Nara kadeta ka in sham kun pena kela el pena patarela ananas anikni le silal bol Barnabas ke sifa verses lalos nge. Nara mangan tuk telefa me aksyo sila. Nagitit ka settings makalimyag kilata siya ngayon. Mutkiyak nagi simle room in maslon yak lam nga lime kos nagi itngaw dugun misalan lem. Na audience simal sim na siya pa Roman Christians matafin en Rome. Shipe nagi occasion ka nagi masim sila nga pa to present a clear picture of Christ to Roman believers. Inarle kain sang petsa na kalem si ke Christ na sin matalal fung pinen Rome ma kadita mo eldal matawakin experience kapalakin me increasing lan persecution. Na magsinsya kun la finurek mga plan paging me sil flok len dara inda orela ilkan sim tanake outline sima buksila kospesilan market ka ke ipsimedane jamjam ke isusle namto ka kola lan Jesus na el jamjam na Jesus as a servant kaditan ke servant ge met kalan sapsi ipsi aklu ke outline ke jamjam ke message na ke pakain singe fake ke me kastan God ministry lan Jesus na som yok na ke servant singe ke sapta si wasingala ko fale ne ke sapta si wasingala ko ne sapta singal dolu tol ngolit kos okay ipsi me da sapta si fosine ke singala ko shamelu tut misinge at ka ke para fakla birth and preparation of Jesus the servant nara ipsiak tolu ke gospel lala paisman na ke miselal molyaklan lem daga ke sapta singala ko fan ke singalon kos
Gesapta simit kit Mark. Son Baptist elder kain second line geniklan Jesus. Narakat kain liye ke in reading na kat kat kain ready kan ka so metlan marking kat kain aklen la ilarlen na excited. Excited. Na naging afa ako account ngel den a sang background ke biblical information, ko biographical information. Mayen kat findi na ke gospel and Jesus. Kat kan liegel sam kun ilak saunak si sang ikes la gospel jilalnge. To ke meto sapta si fascini ki long le me ko san. Nakadita pela Luke la ke gospel lalan. Ke account lal marka naging academia elden na sang background biographical information. Maniki readers lal nge in moto lead real Jesus in action as quickly as possible. Nara ke ka mataka ke ministry lan Jesus kain di na ke oil ke ilala lam kaina e impactus with malutut kun ke me gospel jilalnge. Nara ke Mark el introduce ya account jilalnge. El introduce ya the good news in sam kun na ke peng wo. Na sin Mark shipen sim jilalnge pa el ke convey in fact in kalem crucial message. Message malima alle eni na ateni na sin ke in fact ke ak panake life changing good news about Jesus Christ. Na ke me el sam kun na ke shipen sim jilalnge. La arlena is ateni na sin ke men peng wo si makain kalla mulan kai sige Jesus Christ. Ke kaya Mark kat kan matawag si fena petse kat oray nakatash ke crowd machijasil aske mal unwe metnge ka luti metnge sike liye kat inna makatash in maston matamalutut nge e me respond lakom metop lakom ke me gas mataka samsam kun lang se ka in ka na kay sin sienge ngako minnan ka ke na ke ngakom skin esam ke Jesus ke elda ka na in mo lakom ke ngakom to ka in samsam kel misengi la pak ngakom ito kel dari me na pa ka dito ke mayen mamas man yak nge saman yak ne akademi yakla ke shipen buen kulo se fana na din kat ne ke Jesus Christ ye tao shindu somla pasman yakla el silika titari pati ke magduklasha fin saksinge wen in sima komara ke rek malakoma eka nu se mola la sang molia la kom na ako minetola wen kulo singe pasman yak as a servant nara kadangat naliela fin pagi kadangat tailik nakatola curtain lasha ki window lasha Anak din matawak na long dari pasata ka kemi. Me pasha singa samsam kenge. Anay kasa tako. Napasik ke sisya wowo yakin may sisa. Matsingal wowo yak. Sina o yan nuknuklala. Sina o yelal ke lamal. Kadali mo o yan makatlikela. It's wild. This is a wild looking man. La kum sam ke pella la ka pel to ko ka pel singe. This guy is just a wild looking person. Na el mata ke geographical wilderness el preach ke el sema nganla ko pa el preach ke. Na ingin na uskat me ka din de mo chima bang John Baptist. El da kan set the stage na ke taka utyak entrance lang Jesus nge pataka ke gospel al Mark na pangan masimata ka na siya ke kataka kadinuti ke Mark sapta si first na ke alkos eta ka entraman na ke lutila John Baptist ke si fiasi mataka nge fakla kadel sa pa masi
Mwet Sulkackihn. Unit si met madaka ke me malutu tanga etagata na shamram ke Aisia aksa se yakle lan tempo na ke week si met nge shamram kun yak banke kunokon lal Aisia. Nara Suhpwcma emdawak na me akataya ki ke emdawak oiga faleo. Ito kan shamram kun ke Aisia sapton gor fossin ke algosh. Oy pe Aisia tol ngulo algosh fossin ke me koshan. Na Meluti si magate ashkem singe kade shukla me relevancy ke kadel Suhpwcma Mwet Sulkackihn singe messenger singe na ke sifya singe kade lakkay Mwet tangyak na pangan mama or kade kamen ke shipin foto to lelan kaslasha ka ki kaslasha te kain ashna word by word upgrain gas English mayok nge enin na kuminsang sentence sang akatayeke. Naraking ariti pe ange mama leng lange. El tepe na phone la. Ana ke gas English kat kain matok lamala mengen. Nara pange shpin me magade kain matang ke tu singe. Nakim mark sapta si fasin ke alkushan. Kadeta kain riti ke nara malang si usi ke merit ke Pebble natasha man share screen of agat fashion mitke. In ma akatayata ko tagan nakatashke Suhpwcma fan in mga fintavong leki pronunciation la ko kamema kung kain kalim ke rich na read ke na pangang maluti si mga datakan ke manurelan yok kataga din kain liya na ke screen natasha usi inyo kalikatash simsingan. Nafin siya kumakusin kain liya. Napangan naknasuya ke marichinge katritela proile ke nakataga ke first by first akataya mayasha. Bakla paingi pengwo ke Jesus Christ when na din God. Pengwo singe matawak na ke Aisia met palal sa mas life fact. Liye ngay sa payot met palalak met ligikom. Siya ako ingeniklom. Siya pa siya woyakin Moses effect kung siya ako ingeniklan lem aksyo silan faske. Oinge channel da ko na yen Moses el peptaisi met elotelos effect kung sa uliyak peptaisle nakadel va ela magluklovos. Met pespes da kaligi en Judea city Jerusalem. Somin long nutilal John. Elos fakek makuluklalos el peptaiselos le in vel Jordan. John el nakomang nuk lagi unen kamel. Mellol losye in full wel lagi kulun kosro. Memungonel palakus aninime. El fakek na sin meta arsieta ka tukuk. Siya arulen na falet ligia. Ngati falin siwoli etalala losyen valaklal. Nga peptaisi kos tege kof eleve peptaisi de kos kingan matal. Nga diloki niya share singe kadin kain matawag taga na ke first by first akataya mayasha. Katsum na ke metigat som na metagat taga ni praileke. Kat kaksakin kum kat papa que si molitima kumako na shish que si siya mataka in second line ganiklan when na gulo si fun na tum elta ka agatay ya ke when na tum as a servant ki gospel si lalingi in lutikat pela when na tum elta tagan kalansa pa yakil alta kain kalansa in lutikat peka din kain orek magin kain o yesingi ke molasha ke molin lalal fungi lasha molin siesin silas na sin mat wiyash mat lili mat lala. Panagat ng siyasyung gat papa, anak manas, ak kataya, kalmayan, mulitilomo.
pumakkalimila gastom chicken folok na yung pusya. Inkal kadin kalme kin la pelsi kat taga long gastom el matawa kin manifest taga na in molasha inkan kashikat katlalal fungi la gastom taga anake mas mosta kalimye el taga in lutikat taga in aksiwosikat usikayak na sish kadin kain tiata faela likiko kadin ita la malo masiwas pay wangan tafung leke Keinem kat baba kat kulo malap na siyum ke lang silum na sish sa pay mga wing tulo si fan na tum in the kashikat. Amen. Sudah nakaksikin kat kulo malap ke malutut na yok si matagan kashikat nge nakade ingin na vers na mit na ke first by first slash. Inakalim ila malutut siya nge mataga ke me Kospelan marka kum ko ben lie ke meto sapta tolu fascina ke singa lu na ko ben lie ke Luke sapta tolu fascina ke singa lalkos ko ben lie ke John sapta si fascina liana ke long lalkos focus mata ko lasna kelen misingia kadem ta ke account lal mark na fakla paingi pengwo ke Jesus Christ when na din God nakat li na ke fascinai met nge sham kun na ke good news ke Jesus na fakla Jesus ta misia el wen na din God el ta ka el te title ke puksima ke na al summary je ke me kanon puk na fon jinge na ana ke ngakalem na ke el se mamut koyak mosamos lang pa John Mark Ars John begadita John Baptist pa el pa characters ka el se maida ka in second la geniklan lemwe Ars pe me sal John Mark katagel John siya pas mosta gospel al John el se mosta pe leda siya metal John leda siya kluo leda siya tolu na revelation John jingan el sinagi John me staklu ke John Baptist sima cham kenge nara John Mark singe pa mutke na ke maxima cham kun yak ne elden asiesin mattamalutut lanchi sesa ta fakek mo sap elita kel Jesus personally na kikat fak mo buk singe gospel al Mark the title sima actual siyakle assume na sin Mark pa pengwo siya fakek ke Jesus siya pa misia when na din God. Inesi met ke first name Jesus. Inesi makam sakluk kaman sin mad Israel pa akademia ke ngais akademia ke ilakshaonak sige ta fanay kekla gospel sila meto ngaya. Isam na ke cholil wo yak ngay. Fin pa akademia kla as misaya si. Nakatitala kekla oleng sa siya na metak ma singe meto. Meto kita na paila evine payas misya si. Na natin siya na parel ikes la gospel lalaki ilakshaw naksi. Na sige liya na ke carrier la siya meto el accountancy el mutak masi nara el sige len takan la len konek la ke ilakshaw naksi ngila natin siya na paye Jesus. Evine payas misya si. Na inoy na kimit accountancy el finera ledger sheet lalaka balance sheet in connect na ke asset liabilities nge evina sensa sa asset tapong le mwengen ke me ledgeran kag atorela then
balance balance sheet an Elenina matak masingin na len folokle lina phone na transaction ngene kinal connect la passima wengen ngen el kan sreke pocket lalan sang el account den na len connect la so ye narakat fin kapsa na gelak sound naksilal metong kadeta ka nagedana meto saptashi faslong ul si men lakshaw nakshe imda ke meto saptashi fasine ke long le mekos nara ke fosak long ul sian fakla elefa oswela siwen e confessang in el chises mayen ele mola metla legi makuluklalos na pangan oela lien Orekmalan accountancy nara metol kanta ko dogmatic liligiela pangewin kulosi ma academy inil pachises through that genealogy ketaksya usima lakine nara ke account la luk nga fak la luk el wi pa sam kun na el fak la itakyang inen Jesus na fak la tukunlen alkos Kesun pel fal na sintalikse in koshayakle itakyang in el Jesus. Inesi malipufen siya ta sang na siel met digitalikse shemetek insyan ninekiela. Pakyoleng mata ke inesi kat findi na kyoleng mata inesi penange padelma Joshua kalme pa Yahweh el molela. Na ineakliola pa the Messiah. El tego que gas Greek que gasimavak mo Christos. Kalmean pa the anointed one. Na kikat samsam ke anointed one nge the Messiah. El tekain akfon yela prophecies ke oleng mata. Na meka the prophecies ngen kat finsum na ke matawak na ke li kadalila sim na ke channel si saptang alya vasinga ulla scepter sikyal o matal sako lontoko sa efa on na sil juda e fulindalik na dalfa lemfin mat Israel pel na kewa matan fel efa usye metakma na sil e pasla yemetal e aksol nara ke samanyak pe prophecy ke uleng matange kum ko pen som lie ke sam luo o e pe sam syok singeul si pe mama samanyak ke uleng mata pe tako ke aisya saptaya fascina ke itkos fakla si to ko sana ke pel fasho na fakoinge ancient shuflal sebulon e shuflal naphtali ta plesha yakmit Tashakta in Belfast, Efa Akfalatiyak, Liki Mea Mediterranean, na Leland Kataleb in Fel Jordan. Falen na Nikelali, yin medin matan fel saye, elos matawe. Mwet for fashion in losh, elos liesi kalem lalab. Elos tamatain si fel na losh, enge kalem shelosi. Lem, Komak passi medin matan fel. Komakin si uyelos, elosingan kin makumrela. Oena ke meta engan ke pelin kosreni, ka kelos kitelik mawab. Ta kom kotelik sheni na toashte na felos, esakan shing ma shingul fin piselos, kom katangla matan felsi, ma akkeokie, e aklal fonye metlom. Oina ki kom katangla un met meunan median in belsomla, falak na kewa lan un met meun, o nuk lalos, ma aflakesha, faisi syakke tai susle, siedalik na siyesh, itaka na siyesh siyewen, elva lemfesh, elva pang, met pepa wolena, kat kolena, papa ma pat, fusheklan misle, kafalet lal,
Efa yok wangen siya flye. Toko siya ilal fa on in misle pel na kewa. Ilfa lem inaw lolla toko siya David. Kolal efa akwa kipaye esiwas. Ingele enatuk painalim kat kalena ilera maingi. Kipesi uleng mata mo samsam ki prophecy ki wen glosing pavakla si toko siya misle. Takin sjöfletlal David aina Suhpwcma pakpaki na infoko na annaki läsasia e shanaki shuensjaka oingisi tokosa sasia fatuyakikin maston filindalik nadal David nganin lemkat efa onfel nganin lalmatmet etaek in lemilal Elevator malang silan lemkat e arunanak fletjel. Elevain siwo winak sol. Nanan kalal vatie we met ka we cash. Elefara nanan ka siwas na sinmet sa kasha. E lango siwas lan met makoflasifena. Kisaplal met af kalyeyak e met kuluk fa misya. Elfalemi mõtlalgi paie esiuoslena. Kosovof e sipfors fatakeni mtain misle. E lebertsalallel fa wineni fors o an. Gau fors e leon fors fatakeni mungo. E taliksisik fakain karnganalos. Gau e per fatakeni mungo. E gau fors e per fors nadalos fatakeni on. Leon e fa mungo ma o e na gau. Finne talik forse e fatie sinsin. In sidel apkwa na yurun wet pasin. Finan sayon inging matalan kat e fa wengen masinsin kamakulu. En we fa sissis na ke mwetsya arule na ito ke lemkat o na ke mea o na na laki kuf. Pangan makalimya ke aisa sapta singal siye. Fossina ke ya in samsam kin wensi ma samsam kin yak pala maurik lekenge. Sipe met ma samsam kona nge. Sayel aisia. Ilpa sakaraya. Na sakaraya sisin met pala. Sisik singa luma aksha fila pala vinen me Israel nge. Kadita kel siya. Osia soil Amos Obadiah Jonah Micah Nahum Abakak Zechariah Malachi na kita ka kaunlal Zechariah sapta ye fosya na kisinga ul isamnam ke tokosalan pel fasha elange enganek kusmit sayan enganek sasa kengan kusmit Jerusalem liye tokosalo ilta kana yuruvos ilta ka ke kala lap ekatangla tasakta el pasisel el mata finsuko tanki. Au, finsuko tanki fors. Lem kat el fak, nga fasisla chariot in meundiki Israel. E esla orsaligi Jerusalem. Me pushorek makunyak ke meun. Eva kanau shekle. Toko sa lobos, elefa orek misten maston matan fel. El fale miliki sie mea na ke sie pe mea. Matawa kin fel Euphrates, lene ki saflayen fel. Nara mark el dena usie me elak shaunak. Kishipen el ki fakalak Jesus mo el servantsi el met kalan sapsi. Nara servant na gewa needs no pedigree. Idal me de in nainash masimle ke ancestry laloso. Tajakta in demonstrate validity mapaya ke word ke meshpen service ka cash male le usia. Nara ke puksilal mark nge. Elta ka no si pitse ke Jesus
el portray Jesus ma el might se ma el back up ma el faka ke oralala el sham el orela na oye singa kalemila el wen kulos na tin God na kispen John Marcus mas the gospel singa na sin Christian Roman na king academic introduction che like background che en sikat sham kenge pa kanten katsata ma met nge me alu na se na elki met ma riti nge sel sham na sin me met Christian vinen Rome inetala Jesus pa one true son of God el pa when kulo na paes natin kata na we co-eternal el co-eternal with God el kat el kat el met na el makena he alone was fully man el pa Jesus el pa God anointed one pa Messiah el fully defined pa el wen natin God nara ke gospel al marka el taka el matak develop claim si la Christ when natin God is showing how he was anointed by God's Spirit. El akalem yela. El akmashayak leel. Anointed for kya. Ke ngonlan God. Inustaka defined plan. Na ke me. Plan in mulalasing eh. Na pan masima orataka fakla. Pwengu singi. Matawa ko na kya isya. Mit balance sa masla. Effect. Liye. Nga sa pawat met palalak met tigikom, siya ako ingeniklong. Si pa siya, wuyakin may si siya fak, kusa ako ingeniklong lem, aksyo silan faske. Nakatfin falokle na ke, unit 1 si makataske nge. Elta kain matak sham ke, ay siya, aksasya lelan temple. Nara, para katuntawa kindi, Sam gelaisyange taka inakata yana sis. Men front load si mai oreklenge eta kata no fin pa kum som wialu ke sendria na may lutut mga mtawek in kain okuku nene ikas nge pa sam kanya kipelan sendri school in the form of Q&A na akademiyak penake introduction lesson context mesikyakin belsyo Nara yokshipe simala yokshipe ba nga kumin kan lotela mga fakat sum na ke alu ara kada sum dagat kan itala may simalu nge elara due diligence lala katiye shikin nan ka kumfine so mono yurun daktasi kumfin som ono yurun daktasi na elde na ako la wona shum ako met masye kumin na kasha kumni kaslan gata matakain akfon yikatle matakain kashikat ikalla mullasha when sayan mol si matashkinge ash mol ma patsi pamangat takanutikat kaya narakikat matawek taka long kaslalnge el matawek manifest el takain matawak kan pala lalusi na sishkatin kanalena ita discernment zingela masingi magluksi masingi mawusi nara yoksipeka din ita mange bakat sumno ke lomalu katikain falela na elos malutikat nge inkain takana fakla malos faka inalos induti rekmala koma pa kadin fact check imalos fak ngen sikya ko yesinge ke Paul Silas lutifinen si pang paraya Kedal som na weluti wenge. Belching a shak na gas nga an scroll. So na an in the format ke payapala. Na madelara pa. Dele sham Paul Silas luti. Adenta tila ka carry ni madela fak na ki makastan ka te fak. Papingi o yesima kosin na ra ke nga luti nge. Kosin li mayen. Sin si. Pamatsima luti kata. Initana tafo. Sipean pa, eta orela, mul ka takmek singe, skin nan ka nake, kum sumunno, kum kinak foni yak le makumaskean, au tukot na,
katashi kundena phone laki mange ma singe mai karangen yakum inge enitok ma pat mga yokshi pe narage daga fak ma peng wo singe matawek na ki ai sia mit balance mo slap fak lie ngai sa paut mit palalak met ligikom Sefa ako ingeniklum. Sipa sa wuyakin moisis efak. Kus ako ingeniklum lim. E actual silan faske. Firstly dolu composite tinge ke matako ke quotation itekle ke simit pala shik mabang malakai mit pala flat simabang I see. Skenanga I said pala ke ye it foko it ngeu it foko lam ngol metiki me justelan when simaga tramram kun ma market tramram kun ma servant sing lila pan oil lia mamata financier do sitem balancingal me koslen na yoksi na sik mayen pangalen simatago na finan Seattle Washington the state sing yeah kangal me kos panga falen chun ngamta sai ben yelu da pon be yelu nara e falen yak angal yang atemta fully vinen ku shrai bange ngamta eta kais kada belde be pos das der net la lie ye it fokol lam ngaul met liki isu stelan em aisel paljek mange mani kun la kumta en kumaswan lu seke yang ale me kos ngali mo alena Lois e fast gate nga it fulam nga singe met pala malakai pa met pala sima orela pala la safla namo katel should basang kasin pala lala na sin ona simet nara to kol malakai fala ne ke uleng sa se delikia plan belsingan mo period of silence sipangan weng in masud pasamondia namo muselik mane pamasi woyak yen mo si mo si pa woyak fakla armisia si taka apa taka ke shamram kel John Baptist ke fosine ke alkus matash ke na kadita kel Malachi el prophet sin mo choose ngayon en Jerusalem el we follow na ke rebuild si tukunelos ta me bange masala city siloso na Malachi el met me palace aisya nga kalimidar na ki me pangeluo sin met palama me composite makot nga taka ke nara ki ipsiak lo ke puklal aisya el tifodie insom na ke ole la ke mole lam ke fan aisya el sham ke me takalan misya sing el takashamon penake the man who would announce his coming. El siya taka in muya kakalemi kita kalala. But ke John Baptist. Nara ke aisya saptang ngaul fastoluan. Palfak mo siya pa siya wuyak. Ako lasukun kene kien moisis na sin lemkat. Second line ne kien moisis na sin katlash. Nara inoy na ki aisya elakalem John si masamram kiningin ang el aten met palasi el analen sal ka kalka met ka lem talek ki magluklalosa en matawak four line mo na sinkat na kaditala prophet lunge pa Mark el quoting aisya Malakai Dashakta Mark is simply applied gas lan aisya nge pailorik makingi nara team suko matako ke reference kel Malakai aisya el focus ke messenger nge pa John the Baptist el takan prepare the way in second lako lan kenika na ke taka silal nge etik kain fale wofin wangen kalan ngan matalke na ba Mark el kalem ke
ministry la John Baptist la elder ko el akfonye la wena ki mamit pala ta ulela ke na mit me messenger singe mit Sulkackihn singe el sifena mut kena kel sifena mo el papasasi ma wuyak na sin mit Israel na kain akulan keniklan el semafulet lem maletaka na el kain make a straight road for him nagsinsya ka pa how were they to do this singan nara katfin kain liyan na ke oriental custom na telem da kain na sa pala may simit na to ka siya in some lefalie ka actual sa la second lang gene ka paate si mo John Baptist ilda ka me mamut kayak mo ilda ka norela na fa lame ilda ka nga nara may Israel nga ene nain ako la insivelos na naklalosan inconsistla kanin chang ti priest na kewa marela in kene ke mo lalosa sa falka crooked kelo sinarangan inasing anak si lalos in anticipate in kan ngetalila asto sa siya ko misia siya ko eleta ko in kya ki mamakat fotodo lekenge na uskat me nage Fosako san vakla oingi chonel de kona yen Moises el peptais imet el otelo se fak kos auliak e peptais le na kadel fa ele makuluklosan li processing kos auliak met na peptais yak le kos te peptais le na fa auliak na ki messenger singe se kaditama pason baptist kaditotari there had not been a prophet in Israel for more than 400 years. Nga fact nag period of silence siya. Tokol Malachi na mo yang fuko. There had not been a prophet in Israel for more than 400 years. Pafaksing ito kaya. Naara, it was widely believed sima pa silo sinalal fungi kaya pa que pelse misiala taka na mama mit pala samsam kaya esud ben a folokya ke reappear narakat kan som liege faklan luosin mit pala shike samking awe kusia so ele mo so patai chona maika ne umapakak safnaya akai sakaraya malakai na soil malakai etaka inkain orela mebe fakla loso na ke soil saptalu Fostung laikus kilongulia. Elta ka samsam ke lenlon lemkat. Il fakla tukun maingi nga fa kwela nga nik na fin met na kewa. When natalos en natalos fa Sulkackihn kaslak. Mukul mata los fa meme. Mukul first los fa lia arma. In pelse nga fa kwela nga nik na fin met kalensap pe kewa na mukul ematen na faklal malakai ki saptatolu fasilange lemkat kolen al de puk effect nga fasapeot met utak kaslok in akolan keniklok na lem segosuk efasana intaka nagetimpalal met utak pengsi sa kuskina liinge efataka Sulkackihn ulayang lok. Malakal tafu lagi sapta kos fasimi kos lange. Tasakta metligilen lalape aksangeng lan lemkat taka ngaya sapayot met pala Elijah na Yurus. Ele fasifilpe akwoyen maslon papao etaluka. Mayen fintia oinge na nga fa ene na intaka ega na ostafel sius. Nara katasin mo ito nankamo son si fe na pa misya singe. Darakta
John spoke like the prophet of old. Kasel son gel shamsham ason baptist. El shamshama anain akes magunyalos kimit pala mga wik mita. Kelaisya ma charmayama. Na ora simail alena akalemilo sinarapa. Turn from your sin. For lalaki maglukloman. Kumin ma avoid punishment. Kumin ma te shun kayak may takana shuma. Nara elange ora simol makatle usi pakoten lal approval lom nagimakumashkian. Nakatfindita na fact singe message singe il file ki pella losia mit pellangen pelsi machon laga shamshamgen ele file penamisinge na shikum. This message is for all times and all places. Darakta inge nake mit Sulkackihn singe ka messenger singe killer shamsham lala. And our sense of urgency el kalka kenailos in rela that he was preparing the people for the coming Messiah. El kimet kain ako lang nakita ka sila misiyang pamasimalarang nara met yok wala finenrum kiplan pelsing si malo sarapa elosanain me efine manay artna announcer si maeta kain akademie takalalosa etaka akademie ko anasi metliki matyok wala singe etaka na metinen singe eta tarike takalalo ele takonge na dele pangun meten takani assemble papena masikyaknge keshipen audience silal marknge mayne that primarily me metrom with Christian Rome oral matawag ki silal nge ke matsinge ke Sulkackihn singe ke John Baptist sa mission si malta ka pa el takain leksi na woya kinakalemye takalan chisesa met si mayok shipe met ma mol mga komendandake nara ke chon el takange el preach el faka kin yen mesisa ensisken and Jordan vel Jordan na ashpe masaya malarake si malarang pa el urge el alena salka met malipsha de ti malfake kenge kalalnge inkan baptized en singe katasin scholars nge shamramgan baptism nake oti nake kofa otia ma rich ma require sin mature fin machandala ke convert nage Judaism na shuda na fak katasin matlutia nan kama baptism singe ke oti otia ke kofa el anain ritse o yesi ma en na yakta norela sin machuse fin pa chantal sige convert nage Judaism na enena tenin norela masingen nara ke rituals ke o yesi malos painarona nge in oti otiak el symbolize magena miselan lem el symbolize na death and burial ke mol matter na taka otiak si kofa el symbolize na la arch mol sa si taka na kalmean pa mol matter si elena ke el ana el in me en mise pangan masima immersion siya oti siya na otiak siya el symbolize mol sa si na ba fakla na efine pangan na John elusi non custom si na lusi rekmagen insang kalme sa si nage para practicing ito tako nara evin pa customary na sin Gentiles in baptize le
elosin kain ayawala mo elos mo choose na John elingena ananorela dimension asin mo choose in peptides le inakkalemela edel forlaligi magluklalosa engena God el nanakmanas na selos. Naraki baptism malson ke otiak el physical signs la metsingan elotela sil na kesie molsasya. El faleak mol mata silalma selfish way of living na el forang na sinkat. Na masingan el oya si public action je. El signify mga metsingan elaknas na sila makuluklal through auliak na matawag insulela way of life mul sasasi. Tukun miselan Christ emolyaklal na baptism singan el become an outward sign el akal sinalik ma akalin ya metse ma el asin Christ. Na misa molyak ki resurrection el signify utyaklan siye met nage Christian community. Na bakit li nage masmasla fakla Roman ko fastolo nage agor fakla ta kusti etala kikat baptized la in massive funnel yun Jesus Christ. Kotoye pe baptized la in massive funnel yun ke miselal. Kikat baptized la kat wilal pakpagi e wilal misya ta in oena ke akmuli yakyakel digi misya ka wulen alan papa. Kat faoye pe kain mol kun simul sasya. Kaya kaunlal Peter kilata simitlal fastol longon silang ko singe aklin yan baptize. Siya pa may mulala na siwo sin pelinge. Tiyarekin olla fok ligi mano, arekta in siwulela na sinkat ke, shulela pailan kay simwet. Masinge, molikos na kisipin, si Vilmolyak lan Jesus Christ, siya so aktari na in kasawa mta lepo leyo sinkat. Ilem fin de bufen na kaywa, kanin wal, ka na kaywa yenenginga. Na masima in kalem si kumapa, baptism singe, el den asang na nakmanas. Baptism, el visible sign jena. La metse, el forla, el repented, el auliak. Na elis na nakmanas sinkat, kishbin makulukil daw relan. Medal record tiye, la katasin met Pharisees, Sadducees nge, elos takain baptized na si John. Nason nila del tiyok. That the we. John angrily turned them away. If elitala, dahil ko fla akpa si siya yelosle. Inka na uliya. Kinanaklalosa. Bakalim ya kimeto tolu fasit kos na kaya fakla. John eliya met Pharisee, met Sadducees pespas takana yorol. In the baptized le. El fact na zelos. Kos met payasin. Siya fact mako siya kain kan lang may kayo makadil ako inara. Kos inara ma kain akalimila pay kos for lalagi makuduklowos. Lowosan. And imit nan ka mako siya kain kan lang may kayo kikos fact mo. Eprem bababa mata tumuoso. Nga fact na siyos la. Kadil kain ace yoding kala nagitalik na daliprem. Na mitpas na kaligian Judea, city Jerusalem, so min long na dilal John. Elos fakik maguluklalos. Elos peptilos elos tenvel Jordan. So from Jerusalem, city masalan mit
siti matal lan machus enri wachutia ka en mameta takle flow ta ka na yen mesisa delta kain longe chonel lutia Messi chonel allows attraction jengea when elpa true prophecy in the last 400 years when some period of silence nara eltakail orela kasena me sisenjin lal kelta ko sa erot oebe met kolanalu oye ngalena takota na it was so fascinating na sin common people ngi nara kasla jono takata ena na fakoko na sin audience singe tarakta audience singe elos met kuluk pedel eninain auliyak kipel si maidel convester sin na vatchon il baptize losle in vel Jordan nara confession singe auliyak singe elte acknowledge mugena me sinfulness dan gaisi kikatara o yesinga anain in sesile silas na sin God ke verdict sima kada should be magulu na katmatawek in kind ashengan silas desires and get rid of sin matawek mo na sin God nara kika chamram ke aulia ka confession na elde verbal response na elde affirmation na masimain akay kalte praise na mga kalmian ba ashin si sila na paisi inash change of life na ke akustin and na ke cash nara uskat me na ke foson ko ran fak mo chon and na kumang nuk correct lagi unen kemel e may losyan in full one correct lagi kulun ko show e may mungunel palokus e aninime nara nuk lal son me fakekla oena in prophet Elijah nakat kain tagali esimle la ora mangata anain shela ka kumkan akile nilye deki met lan ali ko matuti sayenge men me siena ke oyen nuk ma el nuguma afakla elo sopuk el nukum nuk lukse oreklege unen kosho elo sen vulvege pelche oreklege kulun kosho nara ifaka lerang in shela liki met kol alulalos in kai len being distinguished na ba fakla na toko el fak elait shapa met sen there's been striking appearance ke me mesital John na ba fakla Elijah Eloy consider ma elmet Sulkackihn ma second and geniklan kato. Nakat fin reading ke Malachi tolu fasi fakla lemkat kalen alto puke fak nga faspeot met uta kaslok in akolan geniklok. Na lem siya kusuk evasanen tako ke tembolal. Mwet tok peng siya kus kena liinge evatako Sulkackihn ulenglok. Napakalimyakla tait lalapalakas we while ani pangakata mama met markin survive ke yin mesis nge me kana me kafanya kuna na nake fasakit koran fakla el fakak na sin meto ashieta katuku siya ardena flatlikia ngati falin shiwoli etalala alosyen falakwal John Elvin nepa genuine prophet shima takoki tukun yang fukushing inakalimiyakla Jesus the Messiah ele far greater than John. Or John Eliel shifena
May lala na asetin. Ana met kosi. Efine kaptriyak el na ke misia singe. Na ba katfindi na ke Gospel al John sapta 12 vers 12 vakla. Efa pase ni met fastu kun Jesus. Met la ke fa paeni. Massima John el shamtek. Second and genek na ke Jesus payak sa fila. Massima John el akola Jesus payak fonyela. Jesus will fulfill. Na pauskat mi nagi for self-flashing. Nga baptize ko sa kof, elfa baptize ko sa kingan matal. Baptism si ma John ilara ke kofa, el indicated mo kayo na immersion na ke kof in fel Jordan na. Baptism si ma John el demonstrate nga mana ke auliyak, repentance, humility, ke pasisel, si maurela, siye, erin si malala, in fulalagi makuluk. Pangamattawakin spiritual processing. Nara nga confin ke effective. Any nainash inward change sige attitude lakomo in kat na ke nga kumbikan som nalipentok lagi ko fa namo kat nas la yiyusin abangan yiyin ko sinabangan. Nara baptism si John ilarang did not give salvation. El akulana metsi in welcome coming lan Messiah in his message malataka na nakibaptism si malataka na kaya. Naraki factila John nagal Jesus will baptize you with Holy Spirit. Masima John ilara el baptize kum lam gen kelos baptize elos dem gen nakikof. Siya el reveal na ke identity lan elsia may takatokol John pa promise Messiah siya natakalan ngaan el na prophesize mo eva pa siya ip may takake takalan Messiah siya narakat hindi na ke ay siya sapta nga lakot fastoli fakla nga fasang kof na sin en malo erota en fel insor ke en bao nga fa o kayot nga nik men siwolak na finfulin dalik na tu Jeremiah tolingol siya fastolingol sin ke tolingol lakot fakla lem ka del fak pel siya taka ki nga fa aki siya len sasya yurin med Israel yurin med Juda evatia oena uleng mata siya nga ta rela yurin med mata lalos pel siya nga ta shuke palos kololos melgenit siya pa nga finne oena mukul siya mukul tamana selos selos ta tiena liang uleng siya uleng sasya siya nga ara yurin med Israel fa oinge nga falikia masapla kinelos esamos na in cielos nga fa katlalos elos fa metlak wang in cielos efa eninanduti medin felsel ineta ke lemkat mayen met na kayo fa eteya matawa kirin metsa arden apasisel neke elos se fletena nga fa nanakmanas ke makuluklalos nga fa tiesifil esam masatalalos nga lemkat pa fak mainge. Ge fakla le sikia sapto tol ngolon gosh faston lon gosh kilo lit gosh lange. Nga fa shoot na shuos in si sas en nak sas. Nga fa estalgi ko in si likkeke shoana yot. Shoot na shuos in si akosten. Nga fa flie nga nukin ko was. Erata ko in fast gun masapla. Eliang man na kayo nga sap na shoes. Soil lo, fastong ulay ko siya longolya. Shoot pa na siya nung kilendan lemkat. Tukun maingi.
nga fa o kaya lang anik na finmet na kewa when na tuwas en na tuwas fa Sulkackihn kaslak mugul mata los fa meme en mugul fors los fa li arma in pelse nga fa o kaya lang anik na finmet kalen sappe kewa na mukula maten. So the Old Testament promised a time when God would demonstrate his power among people. Uling mata el ulela pel si makatlem orela demonstrate kolala na sinmeta la our special relationship si a placing sila sang na sin kasi nara masinge pa sham kunya ke Lenin Pentecost ke orek masaptalu vakla ke shun Lenin Pentecost metlalal fungina ke wa fashion na in si fanna in pel sena si pasalalap kasla yeneng yenga wana persen si eng na upe en neckline lom si elos mata le enafon na elos tiegata ma si wana laman law furur si fashion et tawi fin kai si medinense elos na kewa si sistakingan matal e matawag in kas kikatena kain in kas ona ke ngon se ke ngon sang na selos in fact na ora metalal fugi na kewa maetako tukun miselan Jesus elos ace molalasing ke ngon matal all believers matlalal na kewa elos maefatakato malalal fungi ke Jesus Christ a salvation singe mais mulalasing a speaking on matal singe naki Jesus le baptize le ki ngan matal na met na fon singe el transform elekle eska ki ngan kakalan ngan singe nara kishipe singe nara Jesus ele esang na sil kay wana na kinanakmanas ki makuluklalan e ka silen kain mol na sil nara masi mga kuminin pa we need more than repentance to save us God in the indwelling power of the Holy Spirit pangan masi mga dinin na nara katikan farkin mo kayo na mga di pedok le otiak masingen bachoni lara nga kuminin na kadindi masi Jesus ilvaknge all believers, those who would come later to Jesus Christ for salvation, would receive the Holy Spirit. So when Jesus would baptize with the Holy Spirit, the entire person would be transformed by the Spirit power. Na tukun masingan na Jesus ilusina si kum nanak manas ki makuluklash e ko sil es na sish kadin mul kishpel. Narakat in more than auliak. We need more than repentance in molikatle. We need kadenina na pay dwelling lan ngan madal singay nasin kat. Ako lang singat ki malutut singay. Pangay malutut si mata ka na sisngay. Pangay pesaf layan malutut singay. Fincha ka pa. O ikan daw front loadi malutut si ki Asia. Sapton ko first na ki algos. Na kikat fashilik nge kat sumatawek lila me relevant silan kadil sa poema Sulkackihn singe messenger singe la meta connect related na ke kadilak kay met bangyak na pangan o yesimara yokshipe from lo chingen rekle edaka daudaga introduction si edaka la mesikyakin peljo na iptolu maske muluttuda kaksakin gatke mulutut singe te me falein kain aksafilata kanila sa pangata mettigi fashion klasha an kain aglen ko usmataka
Uchakil do singa duo, Naimel, Babayu, Tamdal Kenye, as always, Klamalap, Kastoman, Lainwood, Tigin Makil, Yaiko Asan, Amen, Glo Malap Pange Makataskeo, Nakali, Hosi on Songin, Ontari, and a Broyak Safia Gani Lasha. Glopen she was marski background in Wikat Kimalut to the Pange Masi Woki at the Ganaki, Gaslan God. When Katantara missing in and I may look sileba. Confin the baptized ko, come to can we small my bad wrong. One my fact. Rick Makun, Rome single Fascia, confin fact claim the like that Jesus Christ, but when Glossy Fanadin God, and me a Moliak to Lentolu, victorious, fact fasting come a small. Na, kaya fata ko si Basam ng Kimangan, in kain. Glomalansin, met wiers, utwe, ke unna kädos kumailu sjaklange, fungat lypsiläbe unnan met laslila, meele, Inrak flokla ko ikan ngan ses unnan met lastevan siak, kawalangebe, insang beato laluti mayasha. Ke me praege, sasidi klasha be, flokka pa, ke käsalaling taga, from loti, dawek, ke aisya on kos fassina ke alkushan. Ki ngata uyak masala, ngai sam, aisya on kos singe. Ngama fasyak tolunge pasam kun matal. Se
Shamanyak matal singan beldolu. Na ke fakik saptagos fasalgos. Matal should be fakik beldolu. Matal. Na ngata relaxin siyak sige ko asma matal lom senria. Ko tronjen matal. Ko nuk siyama sangafun tepal matal. Na takayni siyurek ki lomalu si matashkenge ki sette lutariye. At som na ki dana nga relaxin siyak singe ki Wednesday si mettigi senri singe ya. Nara Mwet utyak kata shu kainin makatsanga inurekilom alu shesnge. Telara. Nangafak na sinsimet wiyak nge tigin singa nge. Mange pangakasin vaksilake. Para polel fakki rumsingalu. Fassina getolula. Ngako mintaka as a living sacrifice. Mayen fin mange matal. Ay fin pa nakimatsubulas masom. Ay fatel te ustro na som. Gatapang asom ka mange. Mga non-living things mam reklege pun mo ito. Ngako mas mareklasin ka at katkain orela sanaklash. Nakikataka na yetan kat flat lasha. We come as a living sacrifice. Nara etakate ushe o yeshema katsanakan mutwiyasha nakatsanakan nepapa sanakan mutwiyasha. As a living sacrifice, nara katkain na lama sanakan kat papa. Pangakatama ma yokshibegi katakan ki kaslan gata. In kolkat pinganalen men kashaw fela ema wangenle. E kaslan gata ne tuk mapatpat. Sipesh pintakalak na yeneng yengo. Pa as an outreaching kan pasalamatan on church. Ma kufla taka wikat lamaluwe. Na masingayin kan matawag. Okuku nenei kaslan gat na yoros. Ala yokshipega din dututkin kaslan gat. The personally enji mataka ala pasalam tanin siya ka pa. Yetolu somlaki nga anin pedin maskiak University of Washington. Ashma na yokshikyak na sik nga taga kensay molaka. Na falene Asha na in sapala kashkasha kanin mga tako. Makisensya kunla. Ifo ko nga tikin siya wala ka na mga yalaliki mga askeo. Mutkipa nagigatsamlam ki baptized de kay tawili ka church lang. Sensya kan taka na sik. Nangak go through my mind aspel nga fangsintan kika I need to be alone in this room. Mafansin siya ulaka. Makay na ensi mga swingan mo. Sham in prayer na sinkat. Dahil sham na sika. Pagka ngan kan siya na nan ka lang. Mesi nga asken eh. Natakani nga yung ngan kan lang masek. Siya ngan kan lang masek. Masir nga yung nganak lang. Akan suno yesi nga. Inge na usyemi ngan ka na. Alam na convicted kigaslan ka ata. Inlie na paye, inliek masi mga tenaliek. Nga fulim dawak surf ki 2002. Amdan kia ka, tukun September singalakos, katutya. Nara, katalo le katutya kia ma ki 2002 na takane misenge. Nara ki nga masek ya nga mesenge. Nara oye singe usi nga focus. Nga rukman ka singe ki malutim singe. Nga focus na sik. Inge na. Kisi la ka ki nga ana. Nga ki long kaslan gat. Nga ki pray na sil. Masi na nga son madi ki nga ko. Ki nga ka 4-4 nga ma. Nga le fukoko. Nga ka insang busik. Nga li siya na. Pekin rice longon me kors nge. Pao nge. Vale. Pangkasyan rek mukula ka. A pelching a masya ka, in falen an singin a lom fasha kufla.
Hindi mamasikyak nga ngasun masimadaka ke Aisha to yung lalkos penge nga pako mo laban na esakaya siya nga minse sikyak naknas nara momong si mga kumaske nga na yok na pespe ekikat mul penge katim ta sano mo si in pokle an ke fiu nge nakataka tutangke Masing vale na kita kolon lemo. Kat sige kadinte ngait sari met buyesha. Kat ngait ang li. Ni talik nata sin lomong eh. Talik nata sin mapapalang elusi ke si pelal. In kashi kat ke ministry mga taskeo. Nara kat ini na kadinala na takalila me kaslan ka ta shuman na siyesha. Si mga ingan kenge pa. Bang si takana si len luna met tigi senri. Nga siya klamesing eh. Kung kanak na siya, awal mat si maalu ki senri nga ako lagi senri na kayo. Senri na kayo, kaya nga taka ora from load sing eh. Kaya nga taka akfashi mga eh. As na teams ko eh siyakle focus ke. Nga ako lagi senri na kayo. Wednesday na kayo, pel na kayo. Masing iwan mo, kataka na ke. A masing mayok sipel kiya. Kaya nga convicted nga eh. Na orela seula ka. Ngamda yun nga. Ye, it koshma, al koshma. Tukun masta ka ba? Seula ka loang na kimanga. Kaya oya si masikyak na sil James. Pasta si mitvinel Jerusalem. El tena lalal fungi. Efin ne mawian lem. Brother. Kilim il mise mulyak tuyang na sila na fail convicted. Aspel si makat babal pasala in siyom. Aspel si ma elorela mawusin na siyom. Kung da forsk nga la si pela tangon na makumete sunlen si tokoan. Gospel si kung akum da sano katin pela flena fakatagakaksyakin kat. Panang yok sipe ako minsom ana fakke metolong lalkos. Hosing lalkos ki longol. Kadin som fakek ki kasten kat. Peptay sila mo ito. Na oye si mga fasting pangemasi nga ta samsam ko na inas discipleship program si. Nara kumfine we if in kain akataye no kon read can study ke falne ke sette e Wednesday mata na ask blokas si ka team so ko kat kain di mo manekle in sang rela sermon lash kikatekin le minister tikin ka finne mucho pomen esam lakke mettiging a walyang wengen discipleship program rek wengen awen na shakot kalakyang na yen laji ka din siya na kuf taga wikat kataga nilutut Bible fast na met kadeta pokla kan kasensyak nakaiwa makayo kama meta amin kina eninan kaslan kat pasang tibuka nangat te fagin akshikyaten yenage metma lalalfungi ke audio tsak singe tasakta ngakum finne audio tsak in kayos pabenasak nangon gasnge pasak penan nakuluk nge e finne ke tawi ka church leo enin nakatin ay nakilimistili panilvaga isus le in ngon na pa kapun malutisya nam singenge nara Singen nga kung vinta fung leki mamashmonya ke malutu de kaya ke fascina met ke malutu che kaya insista gas kikie gas washon gas oyelan met sok kainin mange
kat finarai kaya musing ifalen kita kalon lem kat fin ke wi nage mol mapat singe lalal fungi pa o yesinge natakana ke gastan katin de ti katin de to fale ki lal fungi singe kaksigin gat ki mulutut po ma fin takin gas ko mun gas ya sa ulaka evin along silan gat o yeka dawek front load singe ke aisya sapton got fasina ke algos ka yepe sapta tolngol algos fasina ke lemegos na kifashili klaja katagani proile kat fashili kos masak nasan kat kulo malap ni sim kat papa kitagani wo ulas ke tu singe inda ka sifil pe awi na naklas ke makastlom bangon gat nake inkan karangen kat de tikat kai kat ke fashili klaja katlal fungi la ko me wi kat karangen kat panang katlang si fakulo malap na sim que come second line gene clash in the flock the gaini ke aslomo atlang si vaklo malapasyo game kat fak kulo amen ay bang isap tanda gani lasha lo malap